Dobrodošli na video kurs osnovnih veština prve pomoći. Pred nama je serijal sačinjen od 7 kratkih filmova u kojima će biti prikazano kako postupati onda kada je naša pomoć potrebna drugima. Gotovo je sigurno da se svako od nas već našao u nekoj izazovnoj situaciji u kojoj treba reagovati brzo i preduzeti mere bez kojih bi nečije zdravlje moglo biti ozbiljno narušeno. Nezgode, povređivanja ili pogoršanje postojećih obolenja, nažalost, dešavaju se svakodnevno i nemaju sve isti ishod. Međutim, ono što u takvim slučajevima može napraviti suštinsku razliku jesmo mi sami. Svako može pružiti mere prve pomoći i to je prva stvar koju treba da znamo. Naše veštine, spremnost i prisebnost nekada su čak i presudni u kriznim momentima. Iz tog razloga, usvajanje znanja iz ove oblasti i njihova pravilna primjena predstavljaju važnu kariku u lancu lečenja. Istovremeno, to je izraz brige za ljude oko nas. To je dokaz solidarnosti, kao i način kojim povećavamo sigurnost čitave zajednice u kojoj živimo. Zato počinjemo sa edukacijom. U današnjoj lekciji obradit ćemo temu otvorene povrede krvavljenja. U ovom segmentu prve pomoći ćemo pokazati zbrinjavanje obilnog krvarenja. Kada osoba ima obilno krvarenje ili duboku posekotinu, prvo što radimo je podižemo ruke i noge i postavljamo položaj, ležeći položaj u položaju autotransfuzije. Sljedeće što radimo, uzimamo sterilnu gazu, otvaramo i postavljamo preko povrede. Sljedeće, uzimamo zavoj i počinjemo zbrinjavanje. Moramo da zatvorimo i gornji deo gaze kako ne bi došlo do infekcije. Kada znamo da je obilno krvarenje, uzimamo dodatni kompresivni zavoj, postavljamo direktno preko rane i nastavljamo previjanje. Kada završimo previjanje, obavezno pozivamo hitnu pomoć na broj 194 i osobu zadržavamo u položaju autotransfuzije. Najkraće rečeno, spoljašnje krvarenje predstavlja isticanje krvi iz organizma usled oštećenja krvnog suda. Svako od nas zna kako to izgleda, međutim kako razlikovati vrste krvarenja i kada pružiti mere prve pomoći? To su pitanja na koje tražimo odgovor. Krvarenja možemo podeliti po više kriterijuma, ali u ovoj lekciji navešćemo 3 osnovna: arterijsko, vensko i kapilarno. Osnovna razlika među njima jeste vrsta krvnog suda koji je oštećen, iz čega proizilaze i neke druge specifičnosti. Iako svako krvarenje nije opasno po život, svako je potrebno zaustaviti, da ne bi postalo opasno. To je osnovni princip kojim se rukovodimo. Naše telo posjeduje mehanizme kojima je u stanju da zaustavi krvarenje i da obnovi strukturu krvnog suda. Svi smo čuli za pojmove hemostaze, koagulacije krvi, svi smo čuli za funkciju trombocita.
Međutim, našem telu nekada je potrebna pomoć, naša pomoć. To nije toliko teško, a može napraviti suštinsku razliku. Učeći mere prve pomoći, mi smo ti koji tu razliku pravimo. Zato postanimo deo rešenja. Naučimo nešto korisno za sebe i za druge. Važno je. Važno je zato što na taj način postajemo deo brzog odgovora na izazove sa kojima se možemo suočiti.